Shileng in thugru hai chua tum nakal zela voin khan champhai khopuya random test neilenia sample za som anen dikna shikai mu chua anomlo voina nen dikte hi dorkai dorngak tu petrol pump thok tele mi pui phur lir thei khal tu te anne sia halama mi somthum an mu chwa nuwa khan mi pakhat an mu belea district khopui pahni din mun hi a in thlau ta hle Sri Lankan hi rong manga lanti rani don chuan tuna en dikna data omatrangin champhai chu green zone ada theya sia ha chu red zone ada lo theilowa ma se chu ti zong chuan akal don lo ninalang random testing nei chhun zom tur hi health department chuan twal chunga hria lengin community spread a omto ti chianga nei chhun zom atu lawang tien thu chua asiam ta Shikai mu chua thara hian kaina hriat lo antam tak zelwang ania thingtlang kil khora po kaina chin hriat lo anpung zela Mizorama mun himlai a ombik lo ninalang tin health minister chuan asoya hewang hian in khar khipna total lockdown te chu rot anile tranmek Shridau ne ramte kanen chuan awar theyang berin endikna aneya India rama a endikna man ruwa kanin daile pektolova chuwangin endikna wara contact tracing nei zungzung hi kan theilo sa ngalphot a invena damdoila mani se kumsom pariat chung lampe khun tur chu nithumin kan peltawa kan ladong lo fur kan tarlanta kang khan India rampuma kanin dailo le bokane kan healthcare system la chu nikhata za atanga zahni tlinglo dewa kan pung tin minzo lo tran ani ngal dera damdoina na thoktu te tan alu hai thlak leome nizana kan video ZMC a khumin dailo na kan soitowa hemi chungchanga hian Dr. Zetar Thiam sang chuan ICU om zong akhat towa en kol ngai bik ventilator man tir tur mi pasari anomme katia total lockdown chu rotniin siama thlenaniang tinasoi ZMC a hian damlowen kolna tur siam bel tum ani bokane thi anpun lo na tura ti thei masaber chu in khar khipna ani leta chief minister athlen anianga chutatrang chuan thutlukna hriat thei arinom voina chief minister hova ko ran hruai tu te thu khom chuan khauzo ka in kai hruaina kalpui ni se tinan rota tunaya khawa in khung anpuang leta ni poin thildang lamte chiam ani lowang in kaidar na hi thleng to lo se ti hi sarkar ngai dan ania chuti lai chuan malak na tur poimo top khok ngai tua zui tur omta ne siha a random test neya khan hrikai tin thrasilo kairu anom nuala champhai e ro chuan anom le meu lo thunga community transmission hi athleng to nge yani poin khopui pahnia random test nei hian kandin mun ashil ta chuang lova in khar khip lai hian atam theyang ber endik ani lo chuan kandin mun tak tak ashria theidon lo theito pa contact tracing kan nei chungin community transmission chu athleng ta thawa kanin khar khip lai hi sarkarin kandin mun hriat chian na tan mangta se chutatrang chuan in thla dul le dan tura po chet lak dan athiam zokin arinom kandin mun tak in hriat chian hi thlaphang le ril ruha a hun mang mi puite tan atul zuala he hri hi kumsang ni somni kumtir Mizorama aron lu ma trangkhan kan hlau to a Mizoram pum chokrual lova a hluarna lai hriat thei ani chuan mitam tak ril ru a chhok zang khai theidona kongle lama kanin thla da phang ti chu a hlau om viau bokane he hri hi a in siam danglam to kan ti te chok thrina India po Bengal le UK variant an ti chu mu chua ani to a Mizoram leng me khi atho natak zela wangin in siam danglam to ninge in alanga eng in siam danglam bernge ti hreturin a genome sequence ro hriat alani lova hrechiang turin thonani toem ti hi hrileng viltu te kan zota chanai ro chu kan ladong talo kumsang ni somnia kanin khar khip na sat tak tak lai khan chuan chama tu ma kanom lo na turin sarkar ko ran task force tlom ngai pole mimalte chuan thei to panchua
in Kharkiv na hian sum a he ema wangin kandin mun tak hria chian thuai thuaya chuta tang chuan Mizoram chu Shrilen na sat dana zira in Kharkiv dan nei hran nita se hridau konga in khuwa khirzel angai ani poin reizo kan dai thein arinom ZMC a damlo enkol sen lo anom ta ka chuan na thok te an in dai tok turin hrikai nalutuk lote enkol na tur siam angai ta hle ni na lang boka hemi chungchanga hian achung te jinga hrikai MBBS zir chuak pakhat kan biak po chuan ZMC hi hrikai te enkol na tan mangtobri se damlo na zual enkol konga anin dai zain na thok te tan po an ko azang hret theyang tin rotna asiama healthcare facility kan nei te hi a in dai zai zonga semdar chi ni e ti na ne hrikai te enkol na ta na poimo oxygen in dai dan kan soikara State Referral Hospital chuan oxygen man aron bithlia tharta a hrikai tan bik a hniam theyang ber minute khata liter nga kha darkar khata ahman man chu cheng som nga ani dona liter nga tanga liter som pahni chu cheng som sari panga ventilator minute khata liter som ruk thleng chu cheng za som ni ani dona office order ti chua chuan rampum le Kaini state a ngei po oxygen mamo na anasain in dai lo na apung zela amana sumtam tak se na ngai ti tarlana ne oxygen in dai lo na hi latok lo maila sum sen ngai ro chu apung tul tina ne oxygen man soi ruala lo lang hal chu thing phun aneya damdoin chevela thing phun trewila athamai lom ni ti rotna tepo omle thuak to mase chu tiang chu ani chi alo heng oxygen te hi medical oxygen antideu kher thina kan boruak hip lua hian oxygen za som ni pakhat vel awma za som sari paria chu nitrogen niin argon za pakhat vel neon le xenon tle ma zong te omveya oxygen kha amal chawa akal chuwa theinan gas dang ne na ati hranna le athlit fim na awma chu oxygen siam chuana ten an tho ber chu ne thingphun ta treu po ni la gas dang kan hip tel tho do na damlo enkol na bi ka hi chuan trangkai tak ani lemlo oxygen pek hi natna hrang enkol na tan an hmanga tun hrileng bi khian chuap le thok na lam a khoi tel tlat maya taksa a oxygen omza chu atlem hnuwa thok an har sata ana zwala phei chuan oxygen pek hi an tak sabung poimo athiemo achiat lo na motura poimo takania nuna chantu ani dan chu India rama oxygen in dai lo na wanga thi tamdana tangin achiang ta ne engpo ni se hetiang te nuai kan ni kara hian kanram threnom Myanmar lam chu anla buai chhun jom zela China in hridan na tur nuai nga vel athon luta in kana tepo ala thleng le ta zeu zo na thak ta chena Chin state le Sagai state te hi an huai sen rep khop mai nam sipai te kut nilova tun buena a sipai te thi hnemna ber an la nizui ta zela chumi bel cha tur chuan thotran ni khan Chin state khopui hakha thalai ral thuam keng te chuan sipai omna an beya mi pali an ka phluma ni hni chungin sipai pariatin nunna an chan man derane thotran ni dar som pakhata khan thalai ral thuam keng te hian hakha a sipain khwarna chu an beya mi pali an thiba ka mi somvelin liaman tuara darkar khatchung vel chu anin kap niin hakha cheng te chuan an soya anin ka na lai hi kongpeng thuam falam le kale panna ania sipai du lo na lan tirna sipai lamin me mi antumna chan let na ne sipai te hian CDM thlop tu te man anneya chungmi te chu me ni hnia in chua lo chuan tharum nen kan cheang antia sipai te hian an chua du talova thalai te chet na chu pathian ni le thotran ni ya khan athleng zuita hakha bula light infantry battalion 645 te in khwar na chu pathian ni tlai khan an beya mi pali an thia thotran ni ya an chhun zom le ta ne pathian ni khan Chin state tami vek minda ta sipai te lu bel tur chu lambun ania sipai le mi puilama thi le hliam anom nual
Thlama satop lama tang khan Chin State thalai te hian ramri rula training an nei towa tuna che chuak zinga hian antelem ti chu hriatani lo antel lawani phei chuan sipaitan anin rolve hun chu hupurom du tak turane an training ti hi sipai intelligence te point an retowa an rilru athamuang ran pa vak lo mai thei Kachin State a Bamo district a KIA te chuan mansi khwa an police ruai tu ber chu me nithum jingdariata khan an kapluma he police major hein te hi a hmuna athingala officer pakhat chuan liampui aturbok KIA te hian police station an beya abula sipain khuar light infantry battalion 319 tenen anin kap zui ta ngal hemi chungchang hi KIA te chuan soifiin police te hi sipai te yang boka tharum tho tu aneya chuwanga an station hi beikan ni ante KIA le sipai te hi momuaka an lein kap zui zel boka thotran ni khan sipai helicopter chu an kap thla achunga chuang mi pathum an thi ane